Cijenjeni sabornici, prije nekoliko godina, neposredno prije prvih stranačkih izbora, moja porodica se okupila u Čepljini i naša snaha, španjolska Baskijka, rekla nam je otvoreno: vi muslimani imate samo jednu šansu da preživite, a to je da svi, ama baš svi, glasate za jednu partiju. Ja ne znam koja je to partija, vi to odlučite sami. Nije čak važno ni ko je vodi, nije važno ni kakav program ima. Imat ćete šansu da to ispravite jednog dana. Ali pazite, predamnom se ovi ovdje oko vas ne skrivaju, misle da sam njihova. I kažem vam, postupite tako. Moja snaha je kćerka jednog španskog antifašiste, borca protiv Franka. Provela je život u Frankovoj Španiji i ona je vrlo lako namirisala fašizam. Nismo je, nažalost, poslušali. Ja lično nisam glasala za stranke, glasala sam za pojedine ljude. Mislila sam u duhu one kineske, znate, ako krivi čovjek kaže pravu stvar, onda to nema nikakvog značaja. Ja sam mislila da treba glasati za prave ljude i prevarila sam se u nekim slučajevima, u nekim nisam. Ovo vam kažem samo zato da bi potkrijepila ideje koje su ovdje već bile izražene o potrebi našeg jedinstva, ne jednoumlja, već jedinstva. Ima još jedna stvar koja mi leži na srcu. Dešava se čak poslije svih ovih žrtava koje smo mi dali, poslije 100.000 ubijenih, preklanih, silovanih žena, da naši muslimani još uvijek ne znaju, muslimani Bošnjaci još ne znaju šta je njihov pravi identitet. Za takve ja imam jedan veoma jednostavan recept. Ja im kažem, skoknite malo na Grbavicu kod Karadžića. Bez obzira na to da li se vi zovete Srđan, Mrđan, Mladen ili već kako su naši muslimani davali imena, ili se zovete Sujo ili Mujo, Karadžić vrlo dobro zna gdje spadate i on će vas vrlo djelotvorno poučiti. Isto tako, skoknite u Bobanu Haziju. Boban to vrlo dobro zna. Nedavno smo na udruženju Čapljinaca saznali od dvojice izgnanika kako su Bobanovci stigli u Čapljinu sa čitavim nizom marijica i kamiona i Čapljinci su se čudili kako to da su stigli bez spiskova. Pa kaže, oni nisu imali nikakvih spiskova. Pa jasno da nisu imali spiskova, svi smo mi na spisku. Svi smo mi na spisku za istrebljenje, za izgnanstvo, osim ponekog Sejde Bajramovića, to se kod nas, čini mi se, zove Fikret Abdić, ako smijem da napravim ovakvu upadicu. Zato, uvaženi sabornici, čini mi se da nama Bošnjacima, muslimanima preostaje samo jedno, da nama su okačili oko ruke žutu zvijezdu, kao Židovima u nacističkoj, u Hitlerovoj Njemačkoj. Nama preostaje jedino da tu zvijezdu stavimo na svoje čelo i to ima 3 efekta. Prvo, zvijezda svijetli. Drugo, ona ispravlja kičmu. I treće, ta zvijezda ulijeva poštovanje kod drugih ljudi. To sam provjerila na vlastitoj kičmi. Ima još nešto o čemu bih htjela govoriti kada je riječ o tom etničkom čišćenju i o tom nesretnom strpavanju muslimana u etnički geto. Protiv toga se buni kozmopolita u meni, ali ne samo to, protiv toga se buni musliman u meni. Jer ja, govoreći ovo, imam na umu jedan kuranski ajet, neka mi teolozi oproste što ga neću citirati ispravno, ali taj ajet kaže da je Bog htio, Bog se obraća ljudima i veli, da sam ja htio, stvorio bih vas jednim narodom, a ja sam vas razdijelio u mnoge narode da biste se mogli međusobno upoznavati. To znači da jedan pravovjerni musliman ne može etnički čistiti ni svoju, ni tuđu teritoriju, jer će doći u sukob sa osnovnim zasadama svoje vjere. Eto, nakon ovih nekoliko napomena uvodnih, ja sada želim da vas pozdravim u ime organizacije koju vodim, to je Muslimanski akademski klub Bosanka. Mi smo jučer imali jedan sastanak i on je imao jednu jedinu tačku dnevnog reda, bila je to ista ova tačka o kojoj danas raspravljamo. Ono što je mene zapanjilo je činjenica da su neke žene čija se djeca bore u rovovima, da nisu bile automatski za mir,
Mislila sam, pa to su majke, znate, njima je najvažnije da sačuvaju djecu. I jeste tako, i važno im je da sačuvaju djecu, ali stalo im je do časti, stalo im je do obraza. Međutim, ima nešto što oni poručuju vama svima ovdje, posebno ljudima iz vlasti i ljudima iz armije. Njih strahovito boli što njihova djeca nisu jednako tretirana, što postoje tatini sinovi koji su zaštićeni bilo izmještanjem u inozemstvo, bilo pak time što su se za njih našla neka vrlo važna uhljebija u ovom gradu. S druge strane, dešava se da pojedini komandanti, budimo otvoreni, se ponašaju šičardžiški, ponašaju se lešinarski i umjesto brige za svoje vojnike, oni u ovom gradu opremaju barove, opremaju kafiće, znate, a onda tu svoju rđavu savjest iskupljaju tako, ne brige za svoje vojnike, iskupljaju na taj način što dijele neku sadaku, crkavicu porodicama šehita, a možda su ti šehiti umrli upravo zbog njihove nebrige. Eto, to je poruka Mak Bosanke. Što se potpisivanja ovih ugovora tiče, ja moram da vam kažem, mi nismo raspolagali svim elementima i ja sam ovdje očekivala da ćemo dobiti jednu relevantnu vojnu analizu, da vidimo do koje mjere mi možemo zbilja nastaviti rat, kakvi su nam izgledi realni u tom slučaju. Međutim, ima nešto što su predstavnice Mak Bosanke ipak mogle zaključiti da bi bilo pametno otezati, da ne treba odmah potrčati, da ne treba odmah potpisati, da treba postavljati naše uvjete, tim prije što nam se čini da Karadžić nije u nekoj sretnoj situaciji, da nije u nekoj povoljnoj situaciji, pa možda bi mu učinili veliku uslugu ako bismo se zatrčali i zaletili da to potpišimo. Ima još jedna stvar koja nam leži veoma na srcu, to je pitanje Sarajeva. Čini nam se da je Sarajevo, ovo što nam se nudi, jedna velika podvala. Ja vam ovo govorim i kao historičar umjetnosti, nama se nudi kao glavni grad naše te bosanske avlija države, Tuzla recimo ili Zenica. Vi znate da je Zenica jedan poslijeratni grad, znate da je Tuzla grad koji tone, to su industrijski gradovi. Tu nema mjesta naše duhovnosti, nema tragova naše arhitekture. Jedino je još ostalo Sarajevo, Mostar je porušen, toliki su čudesni gradovi porušeni. Ovdje nam je još Begova džamija, ovdje nam je još Ferhadija, ovdje nam je Kuršumli medresa, ovdje nam je Alipašina džamija. One su ranjene, ali one su još tu. Prema tome, Sarajevo moramo sačuvati za nas. Nema Bosne bez Sarajeva i nema Sarajeva bez Bosne. Hvala vam na pažnji. Hvala gospođi Begić.